honoring my father, General Rukunda Michel Makanika. Mukubaha umubyeyi wanje General Rukunda Makanika, Ladies and gentlemen, bagabo namwe bagore, leaders, elders, bayobozi batware, apostles, bishops, bapotre ndetse n'ababishop, pastors, evangelists, abapasiteri n'abavugabutumwa, intercessors, ab'inginzi and all leaders, ndetse n'abandi bayobozi bose ministers, ndetse n'abavugabutumwa and other officials. n'abandi bayobozi. I greet you Ndabaramukije in the name of our Lord Jesus Christ. mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Today, Uyu munsi I stand before you mpagaze imbere yanyu with a heavy heart, n'umutima wuzuye ubwuzu but also with deep pride. ndetse n'agahinda kenshi, n'umutima wuzuye ishema, With a deep pride. n'umutima wuzuye ishema. When I say I Nivuga ngo nje, don't say only me, ntabwo ndimo nivuga nje nyine ubwanje, but also the children that He left us with. ndetse n'abana bose yadusiganye. I have sisters and brothers, Mfite bashiki banje na barumuna banje, and many of you, namwe muri mwese, all Banyamulenge abanyamurenge muri rusange, community, umuryango w'abanyamurenge, you are our people. muri abantu bacu. Our father was your father. Data yari umubyeyi wanyu, He was not only what you thought he was, ntabwo yari uwo gusa mutekereza ko yari we, but a leader, ariko yari umuyobozi, a hero, intwari, who decided to give everything of his wahisemo gutanga ibintu bye byose up to the last drop of his blood kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso ye, for the Banyamulenge community kubw'abanyamurenge, kubw'umuryango w'abanyamurenge and all people in the world. ndetse n'abandi bantu ku The isi. reason why I say all the people in the world, Impamvu mvuga abantu bose ku isi, it's because we have the Bahema dufite abahema who are in hospitals with high pressure bari mu bitaro bafite tansiyo iri hejuru because of his sleeping. kubera gusinzira kwe. So the Banyamulenge who are around and those who are not around here, Abanyamurenge bari hano ndetse namwe batari hano, you are the one to comfort the world, ni mwebwe muri buhumuriza abantu bose, because he was not only of our community ntabwo yari ubwoko bwacu gusa, but the whole world. ahubwo yari afite abantu benshi ku isi. Thank you so much. Murakoze cyane. Ngiye gushimira abantu mwese bari hano mu nzego zose, cyane cyane mpumuriza abanyamurenge bose ku isi yose, kandi n'umuryango w'Agasinzira ku isi yose, umuryango wa Kivunanka ku isi yose, umuryango wa Rutubuka ku isi yose, n'umuryango wa Rukunda mu by'umwihariko. Muhumure, reka babwire akantu kamwe. Kuva data aruhutse, uku mwamumbona, hari n'abandi nzi hano, nta risoze na rimwe rirava mu jisho ryanje ngo rimanuke rigere n'aha ngaha. Kubera iki? Igihe mbere y'uko aruhuka nari mu cyumba cy'amasengesho, umunsi aruhuka nari mu cyumba cy'amasengesho, na nyuma yaho naraye mu cyumba cy'amasengesho, kuko n'ubundi amakuru nayamenye amazu ashize umunsi. Abo twari kumwe badukuriyeho internet kugira ngo tudahungabana, ariko nakirayemo kandi mfite ibyishimo. Apostle Christophe ambwira amakuru, twari kumwe n'abandi bavandimwe, n'undi sister wacu ngo ni bebe wa muzehe Oscar. Ndabanza mpumurize muzehe Oscar hano, ari mu bantu bandeze, ni umubyeyi kandi w'imfura, mumwubahire icyo. Bwana sifiwe. Ikindi ntaribagirwa, ndaje mpomereza aho nari ngeze, ariko ntaribagirwa, data agiye kugenda yaraduhamagaye aratubwira ibibazo biri iwacu, aravuga kandi ko Imana yamuhamagariye ubwoko. Aravuga ngo ntimutangare ejo mwumvishe ko navuye muri leta.
twari kumwe na oncle Ruremesha, mbariye kumvuga mu izina, abana be bose ndabaza amazina ariko no kugira ngo abatabazi bamenye. Aratubwira ngo uyu mubyeyi mbasigiye, aramubwira nawe ngo ngaba abana ngusigiye. Ikiruta zose aravuga ngo tumenye Imana kandi dusenge. Yatwigishije Yesu, ahawe umugisha umuntu wamwigishije agakiza, aranamubatiza, ariko mu ijuru uzogororerwa rero. Hahiriwe umubyeyi wamuzaye, hahiriwe Mariya wabyaye Yesu na nyina wa Mose wabyaye Mose, hahiriwe Sada wabyaye Makanika, hahiriwe bashiki ba Mose, hahiriwe n'abarumuna biwe n'abo bavukana n'abo bamushenge bose n'abavandimwe biwe, ariko mufite umugisha yemwe. Noneho hahiriwe uruzaro rwiwe. Bazipiwe. Ndaza kubabwira amakuru yambwiye, abantu bavuze amakuru yavuze atarapfa, ariko mfite message ikomeye yavuze amaze gupfa. Nta muntu wari ubizi. Impamvu babona bano bana bakomeye nuko hari n'abakonjoreyeho make. Fideli ntararira, ntagisoza yiwe ndabona. Nuko rero ikindi kintu mbasaba ni kimwe: mudukundire bano bantu kandi mudukundire umunyamurenge. Umuntu uzonkundira umubyeyi Ruremesha, uwo muntu naje nzamukunda, kandi uzamwanga uwo muntu sinzi ko tuzahuza. Uyu ni umubyeyi wacu. Warasipiwe. Nagira mumbwiye kaka ko mu bana yazaye hari uwavukiye ahandi atamenye. Rukunda yambwiye ngo amen. Icyo ngicyo ni ukuri. Warasipiwe. Bamaze kumbwira amakuru, Apostle Christophe amaze kuyatubwira, ba Papa Ariel, reka mvuge mu izina kuko umwana ntimuzi, Eveke hariya nabonye ko atabashije kubitubwira, aratuzungurutsa tujana ku ikanisa. Sindabona Apostle Christophe atari guseka, mbona ntari guseka, ariko je nkamuganiriza ntazi n'ibyabaye. Badukura kanisa batujana mu rugo, baratwicaza, baguma guca hirya no hino bashaka ukuntu bahurutse inguru, birabananira. Batangire gukatakata ngo niyo wabagana, kuko hari ayo twari twumvishe mbere. Ukuguru kwanje kw'ibumoso kukaza kwama kujuguma, kurajuguma, umutima uratera, yakira umuntu uri umutima uratera. Naba numva ko imbaraga zose zishize. Nzamuka aho twasengeraga, mbwira Imana, ndayishima Mana we, ndayishima. Mare kwishima ndabwira ngo inyemeza ikintu kimwe, kw'ibyo yamuhamagariye abishoje, kandi ko aho yari akeneye gutaha mu ijoro yahageze. Muri message iciye mu nzozi, Makanika agaragara aharabagirana yera, aravuga ngo, ndavuga nk'uwavuga umuntu bwite, ariko kubwira umunyamurenge wese, wese nawe nkurarira. Ndavuga ngo wewe ibyabaye ntabyo wamenye. Aravuga ngo ibi Imana yari yamubwiye, na mbere y'uko agenda Imana yamubwiye ngo kizomuhangwira ngo kandi iryo rango ngo nta muntu uzoyimunyeganyiza, ngo kandi ngo abanyamurenge, ngo kiriya gihugu ngo nta muntu uzongera kubanyeganyiza. Agiye kugenda yavugaga tu message, sinzi niba mwaratumvishe, yaravuze ngo tugomba gupfa. Babivuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babone agakiza. Buriya
nariko nabitekerejeho nkaza ntekereza nkavuga ati ku Mose hari umuntu ari kureba mu ijuru akavuga ati yewe ko wari kunkopa ibintu byose ibintu byose ko wari kwigeza nkaho uri kunkopera muramba yavuga cyane turacyatarama abimbe bari hano turi mu gitaramo ntabwo turi mu kiriyo yaruhutse kandi ari muri mwebwe ngo izamugira monima ikomeye ku isi ntabwo yambwiye ngo Imana yambwiye izomubwira monima ikomeye ku isi barasipiwe akayangana arabagira ni benshi reka nyerekere aho ngaho barasipiwe mukomere amen mushikame barasipiwe turi kumwe n'Imana kandi uwatabarutse yatabarutse amahoro. Message mbabwiye nuko yashitse ari amahoro kandi umugambi Imana yari yaramuhaye gusohoza yawusohoje. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane Rumesha.